I pozdrav ljudi, da ću vam pokažem kako da skinete anti-cheat za Serpcraft. Link će biti u opisu videa, pa evo da počnemo. Kao prvo kad uđete u link, kliknut ćete download. I onda će ovdje da se downloada, tako ću ja pauzirati dok se ne skine. Ok ljudi, kada se skinulo, ući ćete tu, ovako. Ovo će vam se otvoriti, znači ićete run, ićete next, ićete kompjuter i izabrat ćete particiju, na primjer sad D, ićete next i krenut će vam se skida i exit. Sada, ok, pošto ja već imam skinuto, evo mi ga ovdje, tako ću ja ovaj anti-cheat obrisati, šta će mi, kad već ima. Sad, otićete na Minecraft. Ok, ja ću pauzirati dok ne ode na Minecraft, sve to. Ok ljudi, znači kad ste ušli u Minecraft, idete multiplayer. Ja, ovom treba pola godine da uđe. Ok, što je ovo, brate? Svi serveri zauzeti, ićete na Serpcraft. Laginovanje. Ovdje bre, nemoj da me zezaš sad. Pobacite sajt servera, oj. Što zbaga, sine. Nemoj mi sad bagovati. Ja što izvinjavam, znači ovo se nikad nije desilo. Sad ljudi. Idete na T. Idete ko se crtite login. Sad, pošto sam ja zaboravila lozinku, znači ukucate vašu lozinku. Idete enter. I šta uradite ovako? Brzo kliknete na ovaj anti-cheat. Znači kad ukucate lozinku, odmah kliknete na ovaj anti-cheat. Ok, izgubili ste konekciju, to se stalno dešava. Brzo kliknete na taj anti-cheat i on će vas automatski ubaciti i vi ćete igrati. Tako da nadam se da sam pomogao, inače što ne znam lozinku koji sam retard, morate priznati. Tako da ljudi, to bi bilo to, nadam se da sam vam pomogao. A mi se vidimo, what the fuck. A mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!